Ngusuzi kandi mwifurize kugira ijoro ryiza we mukunzi wacu ubasha kuba ugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye biraza guterwa n'ingengabihe yaho udukurikira uherereye nyaboneka nta kindi wowe usabwa rero uretse kureba ahantu handitse ijambo subscribe ukagenda urikandaho ubundi tukajya tubana gatanu kuri gatanu makuru yacu abagiye agezweho. Ndaze kuba ngenda mpera ku kibuga cy'imirwano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bitero byaje kuba bigenda biramuka biba kuva mu masaha ya kare muri iri joro. Hakaba hamaze kuba hagenda hajya hanze umubare w'abasirikare bamaze kuba bagenda bagwa mu bitero cyaje kuba kigenda gitangira ahagana ku isaha y'isa 3 za mu gitondo, dore ko hagendaga hifashishwa indege zirasa ibisasu biremereye ndetse n'imbunda zoroheje cyane zikaba arizo zagendaga zikora ibi byose ndaza kuba ngenda mbigaruko. Ndaza kuba ngenda ngaruka ku binyamakuru byinshi bikomeje kuba bigenda bitangaza yuko kuva intambara yo mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangira, ubu abangabo z'u Rwanda zigera ku bihumbi 4 ngo zimaze kuba zigenda zigwa ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibinyamakuru byose byakomeje kuba bigenda bigaruka kuri iyi nkuru bifite isano n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndaze kuba ngenda ngaruka ku byemezo by'inama y'abaminisitiri yateranye kuri uyu munsi yaje kubigenda ishyira mu myanya bamwe mu bayobozi ndetse abandi bakaza kuba bagenda bavaho nkuko ndaza kuba ngenda mbigarukaho gatanu kuri gatanu. Ni inama rero yari yateranye kuri uyu munsi ku itariki ya 8, yari iyobowe na nyakubahwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'abaminisitiri, yazaga kuba igenda igaruka kuri byinshi nkuko ndaza kuba ngenda mbigarukaho gatanu kuri gatanu. Kuri uyu wa mbere itariki ya 8 Kamena, inama y'abaminisitiri yateraniye muri village Urugwiro iyobowe na nyakubahwa perezida w'u Rwanda, perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Inama y'abaminisitiri yemeje umushinga ndetse n'imwe mu myanzuro ikurikira tugiye kuba tugenda tugarukaho. Ni inama y'abaminisitiri kandi yemeje umushinga w'itegeko rigenga ingengo y'imari ya leta yo mu mwaka wa 2026-2027. Iyi ngengo y'imari izibanda ku kongera umusaruro w'ubuhinzi, guteza imbere inganda, kwihutisha ihingwa ry'imirimo no kubaka ubukungu butajegajega. Inama y'abaminisitiri kandi yemeje icyorezo cya Ebola gikomeje kugaragara mu karere n'ingamba u Rwanda rwafashe zo gukumira. Minisiteri y'Ubuzima yakajije ingamba zo kwirinda, gusuzuma no kugenzura abinjira mu gihugu bose. Ni inama y'abaminisitiri kandi yemeje imishinga. Inama y'abaminisitiri yemeje imishinga y'amategeko ikurikira. Imishinga y'amategeko yemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Banki Nyafurika itsura amajyambere yerekeye inguzanyo z'inyongera zigenewe gahunda y'iterambere rikomatanyije n'ishingiro ku ikoresheje ry'amazi ndetse n'umuvumba. Umushinga w'itegeko ryemeza burundu amasezerano hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega mpuzamahanga gitsura amajyambere yerekeye impano n'inguzanyo zigenewe icyiciro cya 2 cy'umushinga wo gufasha impunzi n'imiryango yazakiriye kwinjira mu buzima busanzwe no kwivana mu bukene. Imishinga y'amategeko yemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega mpuzamahanga gitsura amajyambere yerekeye inguzanyo zigenewe umushinga wo kunoza ibijyanye no gutwara abantu n'ibintu mu mijyi.
Inama y'abaminisitiri kandi ikaba yemeje umushinga w'itegeko yemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega mpuzamahanga gitsura amajyambere yerekeye inguzanyo igenewe gushyigikira politike n'imicungire y'ibiza mu gihugu cy'u Rwanda, harimo uburyo bwo kubona inguzanyo yihutirwa igihe habaye ibiza cyangwa ibihe by'amage bitunguranye cyane. Inama y'abaminisitiri kandi yemeje umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Botswana yo guca burundu gukoresha kabiri ku byerekeye imisoro ku musaruro n'ikumira ry'inyezwa no kurimbura neza umusaruro. Inama y'abaminisitiri kandi yemeje umushinga w'amategeko yemera kwemeza burundu amasezerano yo gutwara abantu n'ibintu mu kirere hagati ya Repubulika y'u Rwanda na guverinoma za Algeria, Azerbaijan, Botswana, Costa Rica, Ghana ndetse na Maroc, Senegal, Trinidad Tobago n'ubwami bw'Abongereza na Ireland y'Amajyaruguru. Inama y'abaminisitiri kandi yemeje umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano ashyiraho ikigo nyafurika gifasha gukurikira no guhangana n'ibiza, Africa Risk Capacity RCI Agency. Inama y'abaminisitiri kandi yemeje politike, ingamba na porogaramu zikurikira: ishyirwaho ry'ikigo cy'igihugu gishinzwe ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano kizifashisha iterambere ry'ikoranabuhanga guhanga ibishya, gushyira mu bikorwa ishoramari n'imiyoborere hagamijwe gushyigikira imihindagurikire ndetse n'ikoranabuhanga mu guteza imbere ubukungu bw'u Rwanda. Inama y'abaminisitiri kandi ikaba yemeje ivugurura ry'amasezerano hagati ya guverinoma y'u Rwanda n'umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bisangiye uruzi rwa Nile, ahesha uwo muryango uburenganzira bwo kugira icyicaro mu gihugu cy'u Rwanda. Inama y'abaminisitiri kandi yemeje itangwa ry'impushya zo gucukura amabuye y'agaciro na kariyeri. Inama y'abaminisitiri kandi yemeje gukodesha ubutaka bwa leta buri mu karere ka Karongi sosiyete yitwa Zipline Rwanda Limited. Ingingo ya 5 kandi inama y'abaminisitiri yemeje abahagarariye ibihugu n'imiryango mpuzamahanga mu gihugu cy'u Rwanda. Bwana Jeremy Brin, ambasaderi w'umuryango w'ubumwe bw'i Burayi mu Rwanda afite icyicaro i Kigali. Dr Simon Crump, ambasaderi wa Australia mu Rwanda ifite icyicaro i Nairobi. Madamu Dede Ekiom, ahagarariye ikigega mpuzamahanga kigamije guteza imbere ubuhinzi AFD mu Rwanda ifite icyicaro i Kigali. Inama y'abaminisitiri kandi yashyize mu myanya abayobozi bakurikira: urwego rushinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'uburinganire n'ubwuzuzanye bw'abagore n'abagabo mu iterambere ry'igihugu GMIO, Bwana Habineza Lutsiso Fabrie, umugenzuzi mukuru wa Gender wungirije ushinzwe iyubahirizwa ry'uburinganire yongeweho na manda. Urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB, Bwana Ineza Irene Gahatiye, International Editor Advice Manager, akaba nawe yaje kuba agenda ashyirwaho. Inama y'abaminisitiri kandi ikaba yakomeje ishyira mu myanya ikurikira: urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGR, Bwana Minani Faustin, Head of Service Delivery Governance Department, Bwana Murindwa Antoine, Head of Research and Commonwealth Solution Department, Madamu Murungi Anita, Service Delivery Division Manager,
ndetse inama y'abaminisitiri ishyiraho madamu Mungayinka Timaya Lydia registration advice manager. Bwana Muyoboke Sylvain apply governance search analyst, ikigo gishinzwe amashuri makuru KEK. Dr Habineza Olivier, head of department of regulation research. Inama y'abaminisitiri kandi ikaba yashyizeho Nyiringano Gerard division manager for post clarify and general education. Bwana Shyaka Eric communication analyst. Bwana Mushombo Richard nawe akaba yagizwe legal analyst. Inama y'abaminisitiri kandi mu bindi ikaba inama y'abaminisitiri yashyizeho minisitiri wa siporo yemeje inama y'abaminisitiri ko kuva ku itariki ya 13 kugeza ku itariki ya 14 Kamena 2026 mu Rwanda hateganyijwe isiganwa mpuzamahanga ryitiriwe Amahoro Kigali International Peace Marathon rizaba ku nshuro ya 21. Minisitiri w'ibidukikije yemeje inama y'abaminisitiri ko kuva ku itariki ya 2 kugeza ku ya 6 Ugushyingo 2026 u Rwanda ruzakira inama ya 37 y'ibihugu bihuriye mu masezerano ya metro asanzwe ari hangaha. Washyize umukono kuri ibi byemezo by'inama y'abaminisitiri akaba ari Minisitiri w'Intebe Dr Nsengiyumva Justin, akaba ariwe Minisitiri w'Intebe.